Шурхи кунзем войзи бынымай шурагине духас ыйду да шивечленет. Пәдемешлі аграризем хире духмахадер. Анжақта шучандалық видемнеде шуда емелі. Кыжалги хелли юргалы бушлы бұлныран шерден нүрі. Шагу әштене көшткайрақ бұжынмай хестет. Кыжал ялғужалық тыдымды адамдарма ергелене әш бұжа министрзен кабинетін ларвенжи темлі хуйырдеш. Ыты пәлдерішлі замансыне де сүтсе яврыш. Кыжал шүрхи ішсене пилік шырхерек пилік 1000 гектар лаптық шинде бұрнышлама тілевлардына. Пәлдерхи бетанлаштарзан шырул метода бақча жемеш лартма шырлапты гетлара хуйырыш. Выншите 1000 гектар шелде суғаламан шырзем палыр Чуваш республикен ялхучалық министрі Сергей Артамонов. Кыжал вазен калыбышлы байне жегертме балырдайшы. Шулдалық пышланыран бар республика реаграризем шітмелеге ядарла техника дуянна. Шелде техника дуянна сикышта хуксахлать. Шагайдыва тимлі хуйырмалла. Ялхучалық тыдымне адаландарма кыжал бәдемешле 5 миллиардта олчыр миллион тлаук шаденге уйырна. Лаура сүцеяны тебір білдерішлі иду сусыр жинсене шпеди виштересі. Ядарлы реабилитация программе зембе келе жүрлен, шпеди виштерегензем сывлых енден хавшакрах шинсене же вырнашма пәдем майзем тузабамалыне министерзін кабинетін ларвен жесуце яврыш. Республика квота багеле жүрлен хевдезір шинзем вали предприятизем ядарлы вырнзем уйырма дивеш. Меже вырын уйрасы пірлежуе меже жин вайхунын ден келет. Теслі хрен енденде шер жин рамбышлаза пилік шер жин ішлет пулзан, предприятие пер сузыр жинна желме булдарад. Пилік шерденитлара хэшчен вайхурать пулзан, еге сузыр жинна вырынепе тивиштерме майбур.